جارك دیتر دولت ترکی به تایبەتی ji bo ku li Sûriyê aştî û aramî çênebe çareseriya siyasî pêş nekeve û bercewendiyên gelek hêza jî ê ku niha li ser melefa Sûrî diradwestin gelek hêzê hem navnetewî ne hem hêzê herêmî ne hem hêzê ku îro mewcûd li Sûriyê navendê we ê leşkerî hene û gelek hêzên dîtir ê ku heya niha ji bo wana piştgirî dane li ser vê esasî carek dîtir xwestin ku hem pêşiya çareseriya siyasî asteng bikin و استقرار و اولهی و آشتکی لسوریه چنبه انجام وی پلانا کل سر عفرین چبو اوا دیاره و رایا گشتی تفجی دزانه کو بریار ایریشا لسر عفرین عالیه سیاسی بریار روسابو اگر روسیا بریار سیاسی ندابا کو ایریشا کی وها لسر عفرین چند بو روسیا بریار سیاسی داجبوی کو ایریشا لسر عفرین و دولت ترکی جی به توایی هزا خویا لشکری به توایی چکی خویا گران و توایی ام بیژن گروپین برماهی داعش و نصره جبو کو جارک دیتر لوی داره اولکاریا هرم تیک بچه و برجواندین هنگ هزا ایکو هفبش هنه جبوی وجی اف سیاستا کی براستی جی لدروی چاندا سیاستا کو دکاری خدمتا گلان و خدمتا چارەسەری بگه